Aduh, ada PR lagi nih. Mana susah banget lagi. Minta tolong sama siapa ya? Weh, ada Devi nih. Bisa kan? Kalau cewek pinter, sambaran ah. Devi, lagi abs nih? Lagi duduk. Gue juga tai kali kalau lagi duduk, Dev. Tahu tai-tai makanan sarapan tiap pagi lu juga. Bah gila kali. Sarapan pagi gue mah sendal buki. Men banget juga sih. Habis ganti oli lu. Lagian lu nanya baik. Gue lagi nungguin Sandy nih, lama banget. Kemana sih tuh bocah? Lai, tunggu dah. Ngomong-ngomong baju lu bagus juga nih, Lai. Beli di mana sih? Habis bikin di cas sabun gua. Mana? Alamatnya nih kalau lu mau tahu ya. Di sini nih. Oke, ntar gue bikin. Oke, siap. Nah, pas banget nih, mumpung lu lagi nungguin Sandy, lu mau nggak bantuin gua kerjain PR? Soalnya PR gua susah banget nih. Emang PR lu tentang apa sih? Kamu baik banget sih, gua demen nih temen solid kayak gini. Bentar, gua buka dulu buku gua. Di kocak-kocak. PR gua tentang sejarah teknologi, lu tahu nggak? Lu bacain juga belum? Mana gue tahu kolak. Kolak lagi. Tumben pala lu nggak koplak-koplak. Gua bunyiin nih. Jangan, gue jijik banget asli. Udah lanjut ah. Oke, Princess. Aduh, udah langsung pertanyaannya aja. Pertanyaan pertama, siapa pun mau telepon? Bapak gua. Aku bapak lu. Sabar, gua mau Dev. Udah dah, langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa pun mau TV? Ya bapak gua lah. Kesel gua Dev dari tadi. Gua tanya, bapak lu mulu. Yaudah langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa pun mau radio? Bapak gua Dutline. Ya Allah. Kok bapak lu mulu? Tanya pun mau telepon, radio, TV. Jawabannya bapak lu mulu. Emang bapak lu ilmuwan? Bukan lah. Apaan? Setan. Bapak lu ilmuwan? Ya bapak gua. Bapak lu pemulung. Goblok. Lu tahu gak? Lu bacain juga kagak, mana gua Nih. Aduh lupa, goblok. Oh iya, lu bacain juga kagak, maaf ya. Lu tahu nggak? Kayak gue banget orang. Nomor 1 Dep. Bener. Aduh. Kali itu salah. Mana lagi ya? Iya, oke princess dulu gitu deh tuh. Oh iya, oke princess belum. Udah dari oke princess dah. 2, 3. Oke princess. Apaan sih? Lu langsung apaan sih? Gua pertanyaan pertamanya dulu. Oh bener. Oke princess, apaan sih baru? Tukang pemulung. Udah setan. Saya buat nempel nggak ada. Bapak lu yang bener lah Dep. Pak, tunggu Pak. Terlalu panas katanya. Iya kan, kepanas. Jadi kejemur. Iya. Oh, kacau. Dari sini aja mana? Tempat ada api juga. Pengen bermain.